umupaka ubabaje ntago ari uriya nibashaka bazabura kubaza bawufunge. Umupaka ubabaje nuko abarundi bafunze umutwe urumva bakaba bafite ingengabitekerezo y'ibintu bijyanye n'amacakubiri. Amacakubiri yatojwe n'ububirigi muri aka karere. Abarundi biyumva nk'ubutegetsi bw'abahutu. Byose abarundi barabizi ibyo barabizi, ntabwo ari umuntu yaza kubigisha ngo tuve ngo abarundi en general and global wenda ngo nije cyane ibicucu batazi ibyo byose. Ariko ubutegetsi bw'uburundi bwafunze umutwe ni nko gufata agaca urumva n'imishuka avuga ngo biturane. Ntabwo ibyo bizashoboka. Ufunga umupaka uracyafite ngo niyo mbare gukindi ibintu nk'ibyo ngibyo urumva. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda igihe kimwe muri Unity Club muri 2022 yavuze icyo kimwe mu rwibutso ajya yibukira ku mubyeyi wiwe. Ntabwo no mu byo wumva uyu munsi bashobora kuvuga ngo rorankunda ibyo byagirwa na Kabila ngo nkunda uwo ngo mumuza ibintu nk'ibyo ngibyo. Abarundi babanze leta yabo CNDD-FDD banze kureka kwigira urumva reke kubanza kwigira nk'umuzimu uhagarariye Habyarimana, uhagarariye mu butu, uhagarariye n'iki, bahagarariye ikintu kizima. Ntihagire umuntu muri Midafete uza kunyishyiramo ngo ndimo kuzambya ibintu. Faustin uwo mugabo agira ibintu by'amacakubiri urumva, agira karagiteri wagira ngo FDLR zimeze kugenda bivuga se n'ubudiplomate. Niba abarundi bashaka gufungura umupaka n'u Rwanda bya potopoto buri myaka ibiri buri mwaka ukajya bafungura nibawureke, kuko nibicyorezo hagati y'u Rwanda n'ubundi arifunga imipaka abadiplomate kikabananira. Nesheke kuri bo ntago ari iterambere, si ubutwari, si byo kwivuga, ahubwo Faustin uwo mudiplomate Burundi niba umupaka w'igihugu cy'urafunze n'u Rwanda kwisi bakari mu bihugu bifite nk'imipaka ibiri cyangwa umwe ufunze hagati y'ibihugu bajya binegura bigaye bamenye ko diplomasi yabo itaragera. Ushaka gusohokera ahantu hajyanye n'igihe, urashaka gutungura umukunzi wawe cyangwa gutegura ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye, ushaka kujya muri sauna cyangwa gukoresha massage ahantu wizeye, igisubizo nta kindi twakibazaniye. Luxury Garden Palace, ngwino tugutegurira ibirori ndetse nzi neza ko uzaryoherwa. Abafite ubukwe by'akarusho namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye jardin nini na tent ukorera mu bukwe. Maison de Passage yakira abageni ndetse n'aba diaspora baza mu Rwanda bibaza bati ese ni hehe twaruhukira, namwe ntago twabibagiwe kuko tubafitiye amacumbi asanzwe yakira ingeri zose. Duhamagare kuri 07844378 cyangwa udukurikirane kuri Instagram na Facebook ni Luxury Garden Palace. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'ubufatanye n'akarere y'u Burundi Edouard Bizimana yaciye amarenga ko igihugu cye gishobora kugirana ibiganiro hagati y'u Rwanda n'u Burundi bigamije gukemura ibibazo bihari nubwo bitari kwihuta ku rugero rushimishije. Wabibonye? Ntabyo nabonye, ubwo ni kubwira. Ntabwo wabonye umwanya no weekend kabisa. Nari mfite akazi kenshi. Wari ufite akazi kenshi. Yego, none Edouard Bizimana rero wavuze aya magambo. Reka nzenya kubwire neza amagambo yakoresheje, ariko bisa naho bitanga icyizere. Ati nyuma yuko babonye gufunga umupaka ntacyo biri gutanga. Yego, nibyo nari nsomye, ariko muri make yagaragazaga yuko abanyarwanda abarundi ntacyo dupfa muri make. Yego, ntacyo dupfa ko bishoboka kuba ibiganiro, ati nubwo bitaratangira navuga kuba byakunda, ariko hari icyizere cyabyo. Umupaka ubabaje ntago ari uriya nibashaka bazabura kubaza bawufunge. Umupaka ubabaje nuko abarundi bafunze umutwe urumva bakaba bafite ingengabitekerezo y'ibintu bijyanye n'amacakubiri. Amacakubiri yatojwe n'ububirigi muri aka karere. Abarundi biyumva nk'ubutegetsi bw'abahutu, sibyo? Bakafata mu Rwanda mu butegetsi bw'abatutsi bakaberaho bigisha ideology ya nirotique ngo n'ababantu ngo ibintu nk'ibyo ngibyo. Noneho bibyiza nk'abapare nibo bafite batisimu yabyo. Basigaye kuki kuri icyo kintu wagira ngo bagitejwe n'ababirigi. Kandi abarundi mvuga si bose. Turavuga ubutegetsi bw'u Burundi uti kubera iki? Inyigisho zisa nka za Umunyarwanda tubona nga mu Rwanda. Inyigisho zivuga ko abakoloni rero bazanye amacakubiri mu Barundi uko tubyiga muri histoire nabo barabyiga. Abapimye amazuru, abapimye ibi byose biri mu nyigisho ziri mu Barundi, hafi ya bose barabyize. Bavuga ko ari ibyo bintu babyi baforumira bahimba bagira bate. Yewe na definition y'icyo abantu bita ubwoko kivuga ko abantu batagira ubwoko bubiri kandi bavuga ururimi rumwe, umuco umwe, buri kimwe cyose. Byose Abarundi barabizi ibyo barabizi, ntabwo ari umuntu yaza kubigisha ngo tuve ngo Abarundi en general and global wenda ngo nije cyane ibicucu batazi ibyo byose. Ariko ubutegetsi bw'Uburundi bwafunze umutwe urumva, bufunga umutwe ku mpamvu zabo bazi bashingiye kuri iki kintu. Ndetse perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye
yigeze gutsura umubano na Chad ashingiye ku kintu nk'icyo ngicyo twiga muri primaire ngo tubava ku kiyaga cya Chad n'ibintu nk'ibyo ngibyo. Perezida wa Chad azana i Burundi, aje i Burundi aha amafaranga abantu b'abasirikare urumva barinda Ndayishimiye baranarwanira bararwaniramo, yabahaye akantu k'agatipu bari bakicaniyemo. Uribuka ko ibyo mvuga nta myaka 10 bifite cyangwa 5 abandi batsuna umubano wa Chad bashingiye kuri amateka ateye gutyo. Manipulation bakora mu rwego mpuzamahanga, ubu baragiye bafata abacitse bajya ngo nibo bantu urumva bose kabana atari abantu, bafata Ramaphosa bafata abandi yandi bose babashyiramo ibintu nk'ibyo ngibyo. Iyo ni imipaka ikomeye abarundi bafite, ariko gufungura imipaka physique bagifite iyo ya ideology yo kumva ko baparena donc baba bapaha urumva iyo mitekerereze mu karere shana ubundi ni nko kuzukuri, ni nko gufata agaca urumva n'imishuka avuga ngo biturane, ntabwo ibyo bizashoboka. Abarundi banza bafungura umupaka uri mu mutwe uriya bawureke, babanza babone ko turi mu bihugu bifite amateka asa, bifite imiryango isa, ifite icyo duhuriraho. Wasanga umusinga mu Rwanda ukamusanga i Burundi, wasanga umuziga mu Rwanda ukamusanga i Burundi, ururimi rurasa, buri kimwe cyose. Baje kubaka imipaka hitariri, no gukingura imipaka iri physique n'ingufu y'amagare bakibafungura imipaka n'iki ku mutima bagifunza umutwe yusi ufunga umupaka uracyafite ngo niyo mbare gukindi ibintu nk'ibyo ngibyo urumva. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda igihe kimwe muri Unity Club muri 2022 yavuze icyo kimwe mu rwibutso yayibukira ku mubyeyi wiwe, wamubwiye ko itungo riguhungiyeho ryahigwaga rikaguhungiraho, ngo umubyeyi yamubwiye ati ntabwo uri habahigi turimo kujyana ibyo biri kuri record ndabifite rwose. Akanasobanuza umubyeyi ati kubera iki, avuga ati ntibishoboka, ati bya nubwo twaba tufite ibibazo by'amafunguro aka kanyamaswa kagahungira mu rugo ntabwo twakarya, sivyo? Ibyo ni Yesu bihimbye. Filozofi y'u Rwanda ntabwo ari yo kuzuva ushaka kubana n'igihugu ngo uzane niyombare umuhoze mu magambo. Filozofi ya Kongo ntabwo no mu byo wumva uyu munsi bashobora kuvuga ngo rorankunda ibyo byagirwa na Kabila ngo nkunda uwo ngo mumuza ibintu nk'ibyo ngibyo. Filozofi y'u Rwanda kimwe n'ibindi bihugu byose ntabwo ari filozofi yo kuvuga ngo kuko urumva nk'u Rwanda rufasha abantu bava muri Sudan, abo muri Afghanistan, abo muri Sudan n'ahandi ari hose. Why not umurundi yaza mu Rwanda we ntatekane kandi abikana ntange baza bagatekana? Ibyo saba abarundi ntabwo birananiye kubyumva. Ese ubundi u Rwanda rubungabuza umutekano w'umurundi, uburundi babaje hwiki ko umuturage ubungabunye umutekano ni umurundi. Iyo ni service irimo guhabwa uburundi, wagombye kuba wishimira kuko igihugu icyo cyose ku kindi gihugu gifite impunzi zacyo zikaba zimeze neza, ni ishema kuri icyo gihugu cyahe impunzi zaturutse, kubera yuko abana batashye n'abantu twabonye bataheje bundi amasomo bize, iterambere bagize, imyuga batahanye igiye guteza imbere igihugu cyahe cy'u Burundi. Bitandukanye nuko bari kuza bakajya ku mihanda bakangirika bakabaho nabi. Donc ni inyungu y'uburundi kubera ko education yabagiyeho, buri kimwe cyose cyabagiyeho, nubwo rwose ariko isi yubatse ntavuga ngo byakoranywe impuhwe, niko amategeko mpuzamahanga bigena. Hanyuma rero mugiye gufunga imipaka iteka bazati kubera ikintu nyiyombare bakaniho buri wavuga ibyo ngibyo se bifasha iki Burundi, bifasha iki Ministre Faustin, bifasha iki Ambassadeur uriya wagiye ninde uriya Robert Shingiro, byamufashaga iki? Ndayishimiye bimufasha iki? Umwe wese bimufasha iki? Abarundi babanze leta yabo CNDD-FDD banze kureka kwigira urumva reke kubanza kwigira nk'umuzimu uhagarariye Habyarimana, uhagarariye mu butu, uhagarariye n'iki, bahagarariye ikintu kizima. Ubu ngubu politike turimo muri East Africa no muri Great Lakes region ni iterambere, nicyo za Amerika zirigwa zibahatira kugira ngo bahatira abantu imishinga y'ubucuruzi. Ese ubundi ko basaba ko buzacomeka kuri Washington ko busibeje aho bazashyiraho ngira ngo umukono ku masezerano hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Bujumbura izacomeka gute kuri iyo economic project kandi bagifunze imipaka? Ubu nka Amerika ivuze ati ariko Barundi musaba kuza kugira ngo nange mujye muri bya Washington, ntimubanye neza mufunze imipaka mugize gute, muracomeka gute? Yavuze n'amagambo meza, nave mu magambo meza ajye mu bikorwa. Yavuze ati Abarundi n'Abanyarwanda rero ngo nabavyara kuko barabana basanga imipaka navana bo byara ngo bafunga imipaka ngo navana bo byara bihari naco tuma imiryango. Uwo mugabo ne gica baramuze, ahubwo umugabo yari Robert Shingiro ntihagire umuntu muri Midafete uza kunyishyiramo ngo ndimo kuzambya ibintu. Faustin uwo mugabo agira ibintu by'amacakubiri urumva, agira karagiteri wagira ngo FDLR zimeze kugenda bivuga se n'umudiplomate. Ayo magambo aryoshye rero ntabwo u Rwanda rwafunze umupaka. Muri press conference umukuru w'igihugu yavuze ko igihe bazabona ko ari ngombwa urumva kuko wacu udafunze bazawufungura bikikora, ntibigomba kumena bank urumva. Kandi yavugaragaje ko uyu amenyesha ko ibiganiro biri ko biraba kandi ingorane zihari zizotorerwa inyishu.
ibyo nta ngorane mbona, ibyo ni amagambo yo kugira, ni amagambo yo kuryoshya inkuru, nibafungura umupaka. Ngo ariko nabo usanga bariko baraterana amasasi ariko ugasanga inzira zazo ziguma zuguruye. None se ni kangahe Ukraine na Russia batarabatwikana bagahana imbohe? None se ryari twavuze ngo Korea y'Epfo na Korea ya Ruguru bafite aho bita, none se ryari ejo twavuze ngo bareke umupaka wa Nembo kore nkuko wakisongo kora hagati ya Korea zombi, ambulance zihanyure, abantu Burundi bahanyuza impunzi bakahanyuza ikiriki, baretse umupaka ni buri umwe umupaka igeze kuri itani gakora bagatangira kurongo. Uwo mugabo Faustin mubwire bareke umupaka wa Nembo kore, uwakanyura baza bawukurikizaho, uwaruha bazawukurikizaho, urumva niri ntazi ngo ni yihe. Ariko amagambo turayazerega, amagambo nibafunga nose biragomba ikiza, baracyatse imbaraye nase bategereje ngo niyo mbare u Rwanda yatera kamo rero atera kamo ko abantu borema kuko ibiganiro biriko biraba ngo naho vyoba bidashemeye atu Rwanda n'u Burundi ni byinshi bidusangiye bahuriyeho uhereye no kuri kahise akarere ekambere n'akazoza ngo biragasangiye mu bigaragara bino bihugu bifite ibintu byo kuganiraho. Narakubwiye ngo nazira mpunzi zapfuye gutaha gusa, bafite ibintu barimo kuganiraho. Ibyo ni byiza rero hagati y'ibihugu byombi. Ikindi kigaragara ibyo avuga ni ukuri, ntabwo Burundi buzashyira amapine ku Rwanda, n'u Rwanda ngo bushyire amapine ku Burundi. Ariko nkubwira ikintu kimwe Sandrine, niba Abarundi bashaka gufungura umupaka n'u Rwanda bya poto buri myaka ibiri buri mwaka ukajya bafungura nibawureke. Ikindi yavuze bawureke rwose, bawureke. Avuga ko ari utwigoro twinshi twakozwe ngo ibiganiro bigende neza, gusa yemeza ko ku ruhande rumwe hari ibitarakozwe se n'ibyo ubundi bupfukamisha u Rwanda butegeka u Rwanda icyo gukora nk'ibihugu by'ubana mu bwubahane, icyo bita respect mutuelle. Ubundi bushaka ko u Rwanda rupfukamira kubera iki? Hari bije ivu Burundi kaza mu Rwanda. Erega abadiplomate afite icyo baganira, njye ntabwo ndi diplomate. Hagati y'Uburundi n'u Rwanda hari igihugu gifuye gupfukamira ikindi. Aha rero byari mu Munyonyo muri rwa ruganda rwo kwerekana ivyaranguwe mu minsi 100 iheze amaze aramutswa ubwo bushikiranganje. Uretse gucyura impunzi ikindi yakoze cy'ikizima, ubu twabona ari iki yakoze, kandi nabyo birakwiye. Kandi ziriya mpunzi zanahitiyemo gutaha, sinzi ko lobbying yaturutse hari yangize icyure. Ahantu batirondo no minister yatangiye kubivuga twasanga neva tunguye se bugacya yafunguye imipaka ntawamenya. Jewe ntacyo bintwaye, biri mu burenganzira bwo Barundi Burundi nabikore, ariko oya nashaka zanabireke rebe bari akajyayo kujyayo nabo bakaza natwe tukajyayo, babyita imigenderanire, urumva. Ariko gufunga imipaka buri kwezi, buri mezi abiri, buri myaka ingahe, ubundi se bongeye kuyifunga hari habaye iki? Ni ikibazo. Niyo mbara umuntu yashatse guhirika yarapfuye, ni Perezida Nkurunziza, urumva. Ntiyigeze ashaka guhirika Ndayishimiye. Ubundi shaza ni iki? By the way, umenye ko n'urukiko rwarusha rwo muri East Africa, yego, rwamaze kwemeza yuko iriya manda gatatu ya Petro Nkurunziza itari yemewe, bityo wayirwanyije wese rero afite uburenganzira bwo kuyirwanya. Niyo mpamvu nta n'ibyaha bihama abangaba mu rwego mpuzamahanga, kandi Burundi buri muri East Africa ntabwo bwari bwayivamo. Niba bwemera East African Community bukemera n'urukiko rwayo, bagumye no kubaha imyanzuro y'inkiko zayo, yego. Hanyuma se ishaza ni iki? Erega bari mu Burundi bigeze guhungaho, urumva. Bamwe mu bategetse bajye bamenya yuko iyo barimo kuzamura impaka ngo babahe kanaka bokoza yiri tabatanze ngibahe buyoye, ko babaga Tanzania, ko Tanzania itabahaye uwabarwanyaga mpaka babanje kuganira. Kintu cyo nabona bityo rero korohera nicyo kintu cya mbere. Icya mbere kuba President Ndayishimiye yagiye kuba guhera mu kwezi kwa kabiri ari we mukuru kuriye African Union, ni ikibazo gikomeye cyane, ni igisebo kuba wajya kuyobora African Union, igihugu cyawe kigo gifungishije imipaka y'ingufuri. Ubwo se ubutumwa bwiza azajyana mu kugira ngo abanyafrika bishiramwe n'ubuhe? Ni ikibazo. Agomba gukora ibishoboka byose rero icyo cyubahiro akakigira. Ese Tshisekedi igihe yabereye wa African Union akayobora SADC akabikira kitakirisha gufunga imipaka, mpaka igihe imipaka ibereyeho intambara bari barwanya ba M23 barwanirayo. So reka tuvuge tuti rero jewe cyo nshaka kuvuga ahangaha, ikigaragara cyo ibihugu byombi ashobora ko harimo ibiganiro nkuko biragaragara, ibimenyetso bigaragaza, urumva. Ariko l'essentiel, so qui est l'essentiel, yego, nuko bikorwa rwose, iyo potopoto ni ikavaho, ndetse biganakorwa Abarundi batumva ko ari chance batanze. Yego, nta chance rwose je ntekiza nk'u Rwanda rusaba Burundi kugira ngo rubeho, nkuko wenda nta chance Burundi busaba u Rwanda kugira ngo babeho. Igihugu cyose cyabaho ko kibayeho, urumva. Ariko imikino ikavaho, politiki yo hejuru. Ese kuki batibaza impamvu Rwanda ikora ingendo zikora? Mu byukuri imikorere y'ingendo y'indege
yerekana ko no ku butaka mwagenderana kandi bigakunda. Yego. Katiyeretse muri Croix Rouge y'u Burundi yabwiye ati mwabantu mwe kunyuza umurwayi Tanzania umujyanye mu Rwanda kumuvuza birimo bamwe bapfira no mu nzira n'abaturage barabisaba nabo barabisaba. Ni inyandiko twasomye ndende n'ubu ngubu irahari kuri SOS Media Burundi. Mu by'ukuri politike na diplomasi nagahimano cyangwa se n'ubundi usanga diplomasi nuko rohereza imigenderanire ntabwo diplomasi ari gufunga code. Nijyo bakubwira ngo niyo umuntu arimo gukemura ikibazo ngo arimo gukemura nk'umudiplomate twaje kwisanga gute abadiplomate bashyamirana nk'abitwaje za kinubi mu bitugu. Nyine ibyo urimo gusoma niyo mvugo ya diplomasi sibyo. Yego. Ntabwo Marco Rubio yahura na Sergei Lavrov wo muri Amerika ngo ubone bose bakanuye amaso. Niba kanura amaso umuturage biragenda gute? Biragenda gute? Birazamba. Ntabwo Jeje Odonga wa Uganda yahura na Olivier Nduhungirehe wenda ari nk'ikibazo cy'ubucuruzi none se kare batanga ikize muri diplomasi wenda tukabona bari baterana amagambo amaherezo arabayahe. Nubundi gufunga imipaka ku bihugu byombi ntabwo ari kivugo cyiza cy'abadiplomate bose no gutsindwa kwabo. Ni nko kwabona icyorezo kije uri Dr. Sabe uri ministre w'ubuzima kigatsinda abaganga bawe. Ubwo se wavuga ngo uri dogiteri ishema ryawe nuko covid iza ikavaho maribaga yaza abantu bakayibagirwa buri cyose cyaza wowe wakoze akazi nk'inshingano zawe. Ariko niba icyorezo hagati y'u Rwanda n'undi ifunga imipaka abadiplomate kikabananira nesheke kuri bo ntabwo ari iterambere si ubutwari si byo kwivuga ahubwo Faustin wo mu diplomate Burundi niva ngo umupaka w'igihugu cy'urafunze n'u Rwanda kwisi bakaba mu bihugu bifite nk'imipaka ibiri cyangwa umwe ufunze hagati y'ibihugu bajya binegura bigaye bamenye ko diplomasi yabo itaragera. Diplomasi y'abadiplomate no gufungura imipaka ifunze ntabwo ari gukomeza kuvuga ngo turakomeye ngo tunari ibingibi ngo urabona no ntawe urabona kubera ko n'ibihugu biri mu ntambara bishobora kurwana. By the way dutanga urundi rugero mu cyumweru gishize Donald Trump yahamagaye Nicolas Maduro wa Venezuela bafitanye amakimbirane yewe Amerika yadiporingiye intwaro zo kurwana. Yego. Baravuganye kuri telefone sibyo. Abantu kuki batavugana ni ikibazo. Ariko u Rwanda bashaka gutera imbere. Narakubwiye ubushize ngo buri u Rwanda rwongeye gutegura kurusu y'amagare UCI bagateganyamo na trip imwe yo kujya Bujumbura rero tour. Ubundi riko ibihugu bibana ujye ubona muri football babigezeho. Maroc ubu bigiye kuzakira igikombe cy'isi I think. Yego. None mu gihe Maroc izabyakira c'est un pays africain izashakira rimwe na Espagne c'est un pays européen. Noneho hagati yacu mu Detroit niba ari kuri Gibraltar simbiza bazajya banyura abantu bajye kure umupira muri Maroc bandi baze muri Afrika koko Infantino yagiye azakigisha abantu diplomasi kare ku bintu bigenda. Ariko barana amakoti bikweze n'ikindi umuntu avuga amaterana amagambo kinye ndebe umuntu mu diplomate tukana ushwana ubu diplomasi iherereye. Diplomasi ni ukuryoha urabona ukuntu iyi migozi ihambira iyi mishumi ihambira imizigo ku magare cyangwa ku mamoto uko bayita iyi mu plastique imipira mbega imipira imeze nk'amapine imikoba. Reka dufate umunyururu urabona imodoka ebyiri imwe yaheze mu gishanga indi irimo yizamura ntibashyira umunyururu uyikurura. Yego. Hanyuma uriya munyururu iyo umaze gukurura imodokari barawutwara bakawuzingazinga ntumenya ko ari wa munyururu. So diplomasi ntago igomba kuba iri hard ngo imeze nk'ikamyo ikurura iyindi. Diplomasi igomba kuba imeze nka wa munyururu ugiye uri flexible bitawubujije kugira gute gukomera kuko umunyururu ufite gukomera kwawo nubwo waba uzingazingiye mu gafuka sibyo. Yego. Kuko wizewe mu kamaro kawo nicyo wakora utakoresha amaboko. Hanyuma diplomasi yacu hagati y'u Rwanda n'u Burundi yego ko mana yo mwisho tugira ngo ni nka diplomasi wenda nk'abamarishari babiri bahanganye. Hoya diplomasi nyine ahubwo niyo koroshya ibintu. Uburundi bufite icyo Burundi bunafunga no mupaka bwahagaritse koridori ya ruguru yo muri East African Community iyo bita Northern Corridor iva mu Mombasa igaca Uganda ikikoza muri Sudani ubu na Somalia yagiye yacometse kunuze kuri East Africa igaca mu Rwanda Congo izaguma n'ahandi byarahagaze. Ngira ngo no kubyo Minister Faustin avuga ntabwo ntekereza ko ari igihombo arimo kurebera ku Rwanda nko kugira ngo umubano watitutse. Yego. Arimo no kureba agasanga Goma irimo kumuvinga agasanga Goma ntirimo guseriva Burundi kuko bagifunga umupaka abantu bigomba baravuze ngo bisi zabo nabo ngo bazahagaze zanyuraga mu Rwanda urumva. Yego. Arabona nta mahoro byamuhesha kuko Uganda ntigicuruza n'iki n'u Burundi bajye banemera positionnement y'igihugu cy'u Rwanda urumva. Sudani yepfo agatado wakaratse hanyuma ugenda muri Kenya Mombasa nayo hose no kuvuga ngo ugifunze umupaka Kenya kureba ikijisho kandi urayikeneye muhurira mu nama. Somalia nuko buriya gufunga umupaka w'u Rwanda n'u Burundi byahagaritse umupaka w'u Rwanda n'u Burundi bihagarika urujya n'uruza rw'Abagande
urw'abanyakenya, urw'abasudani y'epfo, urw'abayisitani DRC, urw'abasomaliya n'iki yewe na Tanzania za Mutukura yakenera mu bice bya ruguru za Mwanza ushaka kuzi Burundi. None se arimo kuvanga ngo Rwanda nta mpuwe zirimo, urumva yawufungura cyangwa akanawureka, ariko biri mu nyungu z'ibihugu by'akarere kurusha n'intuzi. Ahubwo bakwiye kugira isoni bakavuga ati bitwabikoreye iki. Birakwiye ku migenderanire y'ibihugu ntago bikwiye. None abaturage no beradanje ngo basigaye bazenguruka aho asho mwarafunze sha turajya guca Tanzania. Abaturage nabo ntabwo bashobotse babereka ko ibyo bakora ntacyo bibabwiye. Perezida Kagame arabivuze ati n'ubundi abaturage baracyagenderana, buriya babereka akavuga ati nubwo mwafunze umupaka tuzemera duce na Zambia duce nayo hose baca muri Tanzania. Nanzi mu minsi yashize mu papa aje gusura umudamu w'inaha mu Rwanda, ariko nibiteye ikimwaro marisha n'ikimwaro gikomeye. Mu Rwanda hari imiryango ihaba, mu Burundi hari imiryango ihaba, mugani bishize imipaka ubutekereza ko nta kigenda ni primitivity raho. Reka twikomereze, ariko ntibazavuga ngo ni chance bahaye u Rwanda. Ibyo nacyo ntashaka no kumva. Ni chance bihaye kandi ibihugu byombi birakenerana nta n'ikiri, ahubwo bikore bwangu ese tarabona imboga mu menyo. Nta compassion irimo aho ngaho, urumva se ndabona umunsi amakuru yacu ari bwibande cyane ku Burundi, sinzi uko bimeze. Uzoza mbaye hagasiga sharing ibintu byose kandi birambaye ibintu cy'sharing ngiye ntago bifasha. Umugabo yitwa Colonel Wiringoma yego, wabonye amagambo yavuze ngo iki? Urashaka kuruhuka no kurara heza, gutungura umukunzi wawe mu bihe by'imboneka rimwe atazigera yibagirwa mu buzima. Igisubizo nta kindi ni Luna Residence Apartment. Iyi ni apartment iherereye Kagugu, ndetse by'akarusho tubafitiye n'ubusitani bwiza aho wicara witegeye Kigali. Badiaspora namwe muza mu Rwanda mwibaza aho mwarara, igisubizo twakibazaniye. Abafite itsinda rinini namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye ibyumba byinshi bitandukanye. Abibaza aho mwarira by'akarusho tubafitiye abashefu babizobereyemo ndetse babigize umwuga bidasabye ko mukora urugendo. Ku bindi bisobanuro wahamagara nimero 0783 4366 cyangwa 0795 88 5655.